Maya paabak po kaya katamungan, at syuta na po king katlo ng Domingo ning Kwaresma. Pakiabetala po king kaya katang kapag masusyan, king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki EMHC and AOP, Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan dari Mark Gil Sanchez, James McKinney, para king malagwang kapaldanan dari Juanita Balutanan, J. Santos, para king ligtas sa pamaglakbe dari June Gutierrez, Robert and Tessie Carrasco, para king kaladwa daring makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Mario Lacsina, Alfonso and Carmencita Valdez, Edwin and Pinagpala Lauresta, Lowell and Lorna Lauresta, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Talakad tamo po at makiabe ikanta ing dalita pamuklat. Kilagyoning pa, po'y nganak ang po'y banal Espiritu, Amen. ing ginuma na tiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Kita na pong ini king katlong Domingo na ning Kwaresma. At itamo, pibubulayan tamo, nung makananing relasyon taking Diyos. Iti, metong yung relasyon, nung makananing ginuakakit na nung nanong kakulangan tamo. Lalong-lalo na ing kakulangan king kekatamong puso. Aliwaming kakulangan king kekatang material a pamangailangan, nuning kekatang espiritual a pamangailangan. Nakita mo kining babaeng Samaritana na magdalang banga bang kumayang danum. Pero paladanum ing kayang panintunan. Nune ing danum ning bie alangagang pagkalup na kaya ning Diyos. Si siyantalang iri katang kasalanan, may niyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, daralamo kay kami, rengkalam ng lugod at biye, dingig pa. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo, pag nasan mong ibiye kay kami,
ing mabien ang danum ning kekang kapatawaran at grasya, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Kinong Yesus, aduan mong samba kami king espiritu at katutuan, kapamilataning pamibiyebiyemi, agpangking kasalpantayanan mi, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king di alanganggap. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ikaim panibataning sablang pakalulu, at sibol ning sablang kayapan, pepakit mo, king pamagayuno, ing panalangin ng pong pamaglimos, makabi kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang mitmong pakalulu, ing mapagkumbabaming pamangilala, king kasalanan mi, bangkanitang ining duro kumilake kareng konsensyami, pangaintuliran mi naman mirinan alang po pa sa kapaldanan. Paulining lugod mo, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Karing Aldoreta, paulining tutuna lang pakang king Kaura, ding tao sindureng susumbatan i Moises. Bakit linwal mo kaya pa kasi Ehipto, ngarang sinabi? Para mo mga matea kami king kau keti, kambeda ring anak mi at ding animal aseseme. I Moises nga nang dinalong pasaw king Ginong. Nano ing daptan ko karing taong deni. E nalambat mekad pamukulan dana akong bato. Ing Ginong nga nakang Moises. Mituki kang mapilan karing makatuaning Israel at lumakad kayong makauna karing tao. King paglakad yu, idalame at talnan ing tukod pispas mo king ilog ning Nilo. Pangarasyo ketang maragul abato king Horeb, das nanyo na ako ka rin. Idaldak me ketang bato ing kekang tukod, at sumibol ka rin ing danum amalyari rang inumanding tao. Ito, yaing depata ng Moises, king durungutan daring makatuaning Israel. Ing lugal ay ita, inaos deng Masa at Meriba, paulining pamibulong-bulong daring Israelita. At paulining pinyubukan de ing Ginu, inyang ngarang sinabi, Atyo busal tamo ing Ginu, o alayo. Ing amano ning Ginong. Salamat, King Diyos. Nung makiramdam kayo sana kaya ngini, eyo lakakabat kaya ding puso yu. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya ding puso yu. May kayo keni matulat yung puryaning Ginu. Ikulyo tamo ing kapuryan king kutaning kaligtasan tamo. Lumapit tamo kaya mitmong kapalsalmatan. Masaya tamong midalit salmo kayo. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya ding puso yu. Malawas tamo kilub, buko tamo at siklod king arapan na.
Siklod tamo king arapaning Ginoo akikatamong ginawa. Uliya ing kikatamong Diyos. At itamo ing balen akeyang pepastulan. Itamo ing kawan akeyang tatayran. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya den pusoyo. Sana makiramdam kayo ngeni kaya. Eyo lakakabat ding pusoyo. Antimo ing depatan nyo karing meriba. Antimo ing karin king disyerto. Kanitang aldo karing masa. Ano nung ding pipumpunan nyo. Inamunan dako at pinyubukan. Bistaman tengalandaing kakong depatan. Noong makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya den pusoyo. Pamamasang hibot, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin, Roma. Kapatad, ngening mipabanalan tana, King kapamilata ni kasalpantayanan, may kalapit tamo king Diyos, King kapamilatanan ng Heso Kristo ang ginutamo, King kapamilatanan na ikwata mong wiras, kaniting grasyang pagkabilyan tamo, King ulining kasalpantayanan. At King kabilyan ayan, karintamo mitutulang manenaya, King pangarakayan tamo, King ligaya ning Diyos. Iting pag-asa makabigo kay katamo, uling ing Diyos, tigtog na nanakaring puso tamo, tingkayang lugod, King kapamilatanan ng Espiritu Santong pigkalob na kay katamo. Kanitang kasalukuyan tamong alang arapat, na anuman para keng sarili tamo, Kristo, king panahon na tildo ni Diyos, meteya, alang-alang karing taong makasalanan, mayan para keng ninuman, ing paisubuya king kamatayan, agyang alang-alang king meto nga taong banal, bistaman at impinpiupayan king ing meto nga tao, paisubuya king kamatayan, alang-alang king meto nga taong mayap. Dapot, Kristo meteya, alang-alang kay katamo, kanitang itamo, makasalanan tapa. At itiya ang sarili ng kamasalan ni Diyos, kingya kaluguran na katamong emo nano, ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tamo po bang parangalan ning mayap a balita. Ginoo, tunepin ika, ing talapangabos ning yato, dinan mo kong danum mamabye, bana akong kumaong pasibayo. Hinggino manatili kay kayo. At kaya ka, antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Jesus miras siya king Sikar, metong yang balen na ning Samaritano. Malapit kitang gabon, apig kalub ng Jacob, kang Jose anak na. At siya ka rin ing talaga ng Jacob. At Jesus king pangapagal ng miglakad, migpainawaya at linukluk king lele ning talaga. Magkagtuang aldo na kanita. Ing meto nga Samaritana, binatangya bang saklong danum. Jesus nga nakiya, pakirinan mo na ako mong danom, bakong makainom. Di nga lagad na at tilo kanita king balen para saling pamangan. Ing Samaritana nga nang may kibat, nano, metong kang udyo, makanano kang makapanyawa dinuman ka na ako. Ngening ako, metong kong Samaritana. Ding udyo, king kamatutwanan, elam, makitalamitan karing Samaritano. Jesus nga nang minaba, nung balo mumu, ing ialok ning Diyos, at nung nino ing sasabi ke kang, pakirinan mo na ako mong danom, bang makainom. Mekad ika ing mismo ing manyawad, at mekad ya ing pagkaluba na kang danom amabye. Ala kang timba, ginunga ng mekiba ning babay, ating talaga malalam niya. Nuka rin mo kwa na ning danom amabye. Bigit kapawari kareng pipumpunan ming Yakob, aminye ke kami kaniting talaga. At ya mismo pati na rin kayang anak, at ding animalis ke tilangan, menikwang inuman. At Jesus nga nang may kibat kaya, ninumaning minum king danumayan, at kumawi ang pasibayo. Dapat ing ninumang minum king danum ay biyeko, ene kumawang pasibayo kapilanman. Ing danum ay biyeko, maging metong yang sibol kilub na, isibol na ing biye alanganga. Ginunganing babae, di na mo ko kaniting danum, bangketa e nako kumawang pasibayo, at kapilanman e nako mangailangan munta, at saklong danum keti. Muli ka pa mo at tausan ming asawa mo, nga ng Jesus kaya, at kaybat magbalik ka keti. May kibat siyang babae nga na, ala ko pong asawa, nga ng Jesus kaya. Tutuk, ingke kang sinabi, kingi ka ala kang asawa, uling limanong lalaki, reng meging asawa mo, at impakyabayin mong eni, amo naman tunay asawa. Katutuan, impisyag mo kanako, king panakit ko, kinumetong kang propeta, nganing babae. Ding pupumpunan mi, simbanding Diyos, king bundo kay ti, dapat ikong Hudyo, sabihin king Jerusalem bu, kabut ka rin yasukat sambaning Diyos. Sinabi ng Jesus kaya, babaye, panwalan mo ko, datanging panahon at sambanye, ingik pa, king bundo kay ti, o karing king Jerusalem. Ikong Samaritano, balo ingke kong sasamban. Ikaming Hudyo, balo miya ingke keng sasamban. Pablasang ing kaligtasan, menibatan niya karing Hudyo. Dapat datanging panahon, king kamatutwanan, miras na po tanging tunay sasamba, samba na paking espiritu ang pongking katutuan. Makanyan la, reng talasambang burinang samba ning ikpakiya. Ing Diyos, espirituya at biye, sukat lang samba, king espiritu at katutuan. Ing babae nga na kaya, palo ko king Mesiya, itang awsan ng Kristo, datang ya, panyatang na, ituro na kaya kaming sablang bagay. Akong makapagsalita keka, ako kabudita, nga ng Jesus kaya. Ing babae binili na yung bangang lulanana at marapat niyang bibalik king balen, at nga nakareng tao. Puntalan niya, lawin niya yung taong sinabi ka na ko king sablang depatan ko at may labas. Iyang Kristo, uli nining kayang balita ring tao, may nga palwala king balen at pintalande, Jesus. Dakal na ka ring Samaritano, king balenayta, ing meniwala kang Jesus, pauli ning belita ning babae. Sinabi na ngan, kanako ing sablang depatan ko, ating kanakong milabas, inyakaras ng Jesus, hinawad na kayang manatili karela. At Jesus, menatili king adwang aldo,
inyang bigsalitay karela lalong lang merakal at meniwala kaya. At nga na king babay. Ngeni panwalan, maniwala kami, dapat enaning belita mo kay kami, nene pauli na kami mismo, dimdammi at akilalami tutupin, ing talapagligtas na ningyato. Ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Umaya payabak po kay kayungan, katlo ng Domingo, naning kay katamo pong Kwaresma. At ing Kwaresma, panaunin ning pamanalangin. Manalangin kayo po. Potang mag-Facebook tamo mo. Bakit pa pag nakakepo ining panalangin na iti? Manalangin tamo na sana mayari ng gyera. Diyos ko, karakal ng kasakitan, dadala kay katamo ng gyera, bitas na naman ng gas. Siyempre, bitas na naman ng panyalwan. At potang bitas ng panyalwan, misakit na naman po ing biyeta mo. Kaya po, iti saning kay katang panalangin, bawasan nyo pa yung Facebook na po. Dagdagan ing panalangin, bangkanita, kaya tamo po danasan ing kasakitan na iti. Bisa ko pang lumakad. Pota, baliw pila na mo yung reserve ng gas ng Pilipinas? 30 days. Pabulan. Kaya dong pong alaneng reserve agasing Pilipinas, nga. Lumakad ta na mo, Kaya, itamos, king katamong panlaban kaniting, kasalpantayanan takin Diyos, king katamong panalangin. Healing our emptiness. Ing pamanulo, king katamong kakulangan. Ngayon pong panahon tangin ing katamo pong modern science, karakal na nagewang panulo Reta pong ating cholesterol keti, ating high blood pressure, ninong ating keti. Nanong panulo yung atorvastatin. Retang ating diabetes keni, mata sa mayumo, nanong panulo yung metformin. Deta pong ating uric acid, king karela pong daya, atin lang arthritis, nano po yung karelang panulo, ibuprofen. Kaya nung lalawin tamo po, deni pong panulo tamo ngeni, naman talagang tutong makakayap. Bakit? Ring panulo ta ka nung ngeni, they can manage, they can control, they can maintain our sickness. Kaya po yung awas ta ka rin panulutangin maintenance, medicines. Ninong mag-take maintenance medicine keni. Ako. po. Kaya po, maintain da po, yung katamo pong sakit. Pero baloy po, metong po ka rin sakit na itangan natin tangan ngayon panahon tangin the sickness of emptiness. Yapining sakit na ning kakulangan. Kaya po ating pong metong nga spiritual guru na sinabi kay katamo nga na, our hearts have a God-shaped hole in them that only God can fill. This hole remains empty until God completes it. Atin niya kanong busbusing puso tamo. Nya, atin niyang kakulangan ng puso tamo, na yung Diyos siya mo po ing makapasno kaniti at makakompleto po kaniti. Kaya po Mother Teresa of Calcutta, minsan sinabi na nga na, the greatest illness in the world is not leprosy, is not tuberculosis, but the sickness of unwanted, unloved,
unforgiveness nga na kay katamo. Na aulo ning nanumang panulo ning doktor o pharmaceuticals. Kaya itangan po atin tamongan pong kakulangan king biye. Magsalamin ka angin, ilawin mong itsura mo, akit mo na yung kulang ne. At nanong akit mong kulang, ay maputi na yung buwak ko, kailangan ko ng manguli. Ay, kulang noreng ka na akong kile, kailangan ko ng patatu. Ay, dakal na ako wrinkles, kailangan ko ng pabanat. Lupaya pa yung lalawin mo ne. Pero, karakal akakulangan. Pero nung lawin tayong puso tamo, nalo kaya rin kakulangan na kailangan tamong uluan. Kasantingin kay katamong ebanghelyo ngene, at neking kakaba, pero ne karakala symbolisms kay katamo, naakit tamo nung makanano, yung Diyos, iya aldoldo, iya makitalamitam ya kay katamo, bang kanita katmuana, itang kakulangan tamo. Kalupa na po, nini pong babaeng Samaritana, king kikatang ebanghelyo. Iti eya mo po, simpleng pamitagpo na ning Gino, ampoya. Nune iti, metong ya pong, pamitalamitam. Metong ya pong encounter na ning Gino. Eya mo kabod iti conversation. Nune iti delane ing babae king conversion. Ne? Ing Ginoo at saka rin mapagal bisayang minum. At dinatang niya ing babae. Nang oras siya dinatang kagtuan aldo. Magdilidili iwasano ring tao. Ne? At siya po magdalayang empty jar. Magdalayang alang laman na banga. Bakit? Kasi iti kailangan ng saklong danum. Ne? Pero nung lawenta mo, symbolically, itang banga, yapin niya yung kayang biye. Alayang laman. Ining babae, alayang laman a puso. Ining babae, darala siyang emptiness king Biena at manintun niyang mas malalam na relasyon ating makaintindi kaya. Wari makanyang yatong ngayon agyang pungita mo, sabihan tamo, financially stable tamo, pero emotionally dry tamo. O kaya itamo, sabihan tamo, successful tamo, pero itamo, mikakuno tamo, anxious tamo, especially karing malilyaring iniking mabilugayato. Itamo, surrounded by people, but we are lonely emotionally. We are busy, but we are spiritually stagnant. Kaya nung lalo yung tapo, people who are materially complete, but emotionally empty. Nya iti po yung ikitamo, kini pong babaeng IT. Naya itang kayang banga, si simbolune, na itang kayang kakulangan. Kaya yung Gino po, iya, niya nga tsukarin. Nano po, ing dinaw na king babae, dinaw ne, impong metong kayang healing. Itang kayang healing power. At nano itang healing power na ning ginungay iti, the healing power of His living water. Kaya dimdamtamo po, king kikatamong ebanghelyo, nanong sinabi na ning Ginoo kening babae, nga na, nung balo mo nga na, nung nino, ing manyad danum keka, ya mismo ing mamye danum keka, at ing danum ay tiya pinitang danum na ning bie, at ning nino man ing minum kaniti, ene kumawang pa si bayo.
Kaya na nung sinabi ng babae king ginungana, Ginoo, dinan mo kong danum antikaniti. Bang kanita, ina ako munta kining talaga nga iti. Ina ako munta king lugar iti. Ina ako saklong danum nga naning babae. Kaya nung lalawin tala po, retang karelang pamisabi, karakalda po simbolismo ne. Especially ining danum, nabibiyena po kaya. At naniyo po yung healing power, nanining living water, naning ginutang Yeso Kristo. Mumuna, ing danum, iti makalinis siya. Potambisa kang maglinis, gumamit kang danum ne. Ninuwari kay kayo keting migdilo, puros mong sabon. E kuwari magtugtog danum. O kaya, nino pong manos pinggan keti, puros mong sabon. E wari luglugan danum. O kaya po, no, ninuwari kay katamong ini, naya mami piya puros mong sabon. Ali, gumamit kang danum. Nya po yung danum, iti po makalinis eh. Ne? At emo king simbol na ning gospel ing danum, iti mo po makalinis mo physically, no ne spiritually. Kaya nung lalawin tayo ning babae, iya po marinat kimpong physical ng katawan, no ne marinat siya pangatao. Bakit marinat siya pangatao? Uling ining babae nga iti, naning klaseng biyena. Nga naning ginukaya, awsan mo na yung may asawa ko, asawa mo. Nang pekiba ning babae, ala ko pong asawa. Nga naning ginu, ala kang asawa, pero may kalimana kang asawa. Ginuko, may kalimana yung asawa. Ating lalaking kayabe mong eni, mo naman tunay asawa. Ne? Kaya po, kimpong Jewish numerology, ring numbers, ano ka importante? 5 plus 1 equals na ano? 6. At naniya po, ang symbol of 6 karempong Hudyo, the number of incompleteness, the number of emptiness. Kaya po yung demonyo, naning number ng demonyo? 666. Nga po, yung number 6, incomplete number ya. Pero ngini, di natangyeng ginukaya, at siyag agkataning magbayo. Kaya po, 6 plus 1 equals 7. Di natangya ing ginukaya bilang meto nga Mesiya. Lakwan mo na yung kekang biya makasalanan. Lakwan mo na yung ill-imputed attitude mo. Kaya iti po ing panagkat ning ginukaya. Bakit 7? 7 is a perfect number. This is the number of God. Tinggap ne ing ginu, kaya na iti baneng agkatan maging perpekto yung biyena. Kaya nung lalawin tamo po, ing ginu, nano yung kayang darawon king babayi, darawon ing kapatawaran, darawon ing pamananggap, at darawon ing pamagbayong biye. At iti po yung sasabihan na kay katamong San Pablo, kay katamong kaduang pamamasa, we are justified by faith through our Lord Jesus Christ. Mete yung ginu para kay katamo di na nakatamong justification Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan tamo. Ginu kung isip-isipan mo, mete yung ginu para diyan ang hustisyang kasalanan tamo. Kaya iting sasabihan ng San Pablo kay katamo, king katang ebanghelyo, na pepakit na kining babae. Kadwa, ing danom, iti, makapasno, king katamong kao.
Ewari po tang mautang danum automatically nanggagawan tamo. Mantuntang danum ne. Potang minum ka at kanita, masatisfy ka. Iti po nga niya randare ni pong Israelita king mumunang pamamasa. Bakit reklamo nung reklamo? At sinabi na kang Moises, O Moises, nga na, delar mo kami keti, king disyerto nga iti, alake manapangan, alake manainom, buri mo kaming mga mate. Ne? Kaya tamo po, mareklamo tamo, ne? Bakit mareklamo tamo? Kasi nakatakara kalaburi eh. At itangan na akway, tamburita nga ita. At inginu na nung Diyos ng gewa na sinabi na kang Moises, oy, paspas ming kaya kang tungkod ken nga no? At lumwaling danum. At deng tao menikwalang danum, minum la, at ila mipas nola. Kaya nung lalawin tayo ning babae nga iti, iya ayamin taketang talaga ng ako, bang saklong danum. Nune iya manto niyang kapasnawan. Bakit manto niyang kapasnawan? Alang bisang, tanggap kaya. At kanita, iwasano pa rin tao. Diyos ko, kalungko na siguro yung biyenane. At ya, manyakluyang danum, kagtuanaldo. Bakit? Bang kanita, iwasano rin machismis. Kasi sinawa na king chismis eh. Sinawa na king kasiran. Ne? Sinawa ne kareng judgmental looks darening tao. Ne? Pero inginu at ka rin, menatiliya at may kipagsalitaya. Actually po, ane kasantingining tagpungay ti eh. Bakit? Kasi inginu, kening kayang pamagsalita king babae, dakal ya lebagan. Nano pong lebagana? Mumuna culturally, impong Samaritano, ang poing Hudyo, ela pwedeng miyabe, mortal enemies la. Nano pa, inggewadang lebagana ning ginu. Ing lalaki, pwedeng makipagsalita king babae. Lalong-lalo na, ing ginu, metong yang maestro. Ating babae, pwedeng makipagsalita king lalaki, nunemo king kayang asawa. Culturally. Religiously. Impong Samaritano sasambaya king bundok. Impong Hudyo sasambaya king templo. Kaya po reng pong Samaritano, ila po paghanula. At deng Hudyo, banal la. Pero yung ginawa ka rin. Makipagsalita kining babae, uling iya, agyang lebagana itang cultural, ampong religious traditions, darening adwang, kulturang areti, pakit na inginu at ka rin. Bangkanita, isatisfy ne, ketang kayang kakulangan, na alang bisang tanggap kaya. At katlo, impong danum iti metong yang magdalang biye ke katamo. Kaya sa biyandapin, pwede ka kanong alang pamangan for 30 days, pero ka pwedeng kumabiye alang danum for 3 days. Bakit? Kasi 80% ng katawan tamo danum eh. Kaya po tapong mawa ka, dapat minum kang danum. At pilang kanong kailangan tangin naman na danum, king patingapon. 8 classes and more. Especially ngayon pong mapali. Kaya nung lalawin tamo po, ining babae kiti magdalayang banga para saklong danum. Pero kay ba't neng may kipagsalita king ginu, bakit kaya likwaning kayang banga? Likwaning banga na eh. Sinaklo. Bakit? Kasi iyakin at mune king kayang puso, kening danum na ning biye, na ingino, pikalob na kaya. Kaya nung lalawin tamo po, dimdam tamo king kakatang ebanghelyo, ining babae nga iti, mintaya ka reng tao, at sinabi na, come, see a man who told me everything I have done. Could it possible be the Christ? Kaya nung lalawin tayo po, impong healing power of the living water of our Lord Jesus Christ, makanano nang inuling babae.
ining babaeng, iya, na avoid nala rening tao. Pero yung mintangini at siya, ing meg-evangelize karela. Ining babae na iya, atin niyang kakulangan, ngeni maglapo, ing kayang kayatinan. Ining babaeng iya, mawayang danum, ngeni iyang magdala, kening mabye danum kareng tao. Kaya nung lalawin tamo, king kakatamong be, karakal tamo po kakulangan. Karakal tamo po emptiness. Pero itamo po burita mo iting katmuan, king nanong paralan, king material abagi. Kareng kaya tinantamo, kareng kaya katamong possessions, ne? Oreng kaya katamong pleasures. Pero asabi tamo, kinat mo tana. Ali, bisa tapa at bisa tapa at bisa tapa. Eta patugot hanggang itamo eta kumat mo. Pero yung problema, etamo po kakat mo. Aga nakake po St. Augustine of Hippo na nung sinabi na niya pong iya mantun niya pong satisfaction king Vienna nang sinabi na, later, I love you, O God. You have made us for yourself, and our hearts are restless until it rests in you. Kaya tamang po kakatmuan, ing kakatamong biye, king makatawong o kining makayatong pibanjan. Uling iti, mamye satisfaction kay katamo. Lalong-lalo na king kay katamong puso. Lawen tayo ning babayi, ketang libutan na din kayang kakulangan, likwanay kayang banga. At iya kinat muya king danum ning biyening Ginoo. Healing our emptiness. Pasyag tayo po ngining kay katamo pong kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ni Banala Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz mete at mi kutkut, tinipaya kareng mete, King Katlungaldo sinubliyang mebye, pepaita siya banwa makalukluk wanan ning Diyos sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko King Banala Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang meding mete at King Bie alang angga. Amen. Manalangin tamo, King Espiritu at King Katutuan, King Diyos ay ikpatamo, ing sibuling sablang biye, at nga tamong manalangin, Ginoo, katmuan mo kami kaniting mabyedanum. Itangan po, Ginoo, katmuan mo kami kaniting mabyedanum. Potang atsyuta mo king kaligaligan, atin sanang taong datang at makipagsalita kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Katmuan mo kami kaniting mabyedanum. Potang akatabnutaya ing metong atawong atsyuking kaligaligan, lukluk ta sana siping na, at pakiramdaman niyang mitmong pamanalastas at kapibabatan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami kaniting mabyedanum. Potang mitipon tamong makapadurot king dulang ning Ginoo, ing amano na maging mabiyayasan ang danong para kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, katmuan mo kami kaniting mabyedanum. Potang pagkapilitan tamong ibayo ing kaya katangbiye, kaniting Kwaresma, mabiyasa ta sanang miye king Espiritu ng Jesus, ipanalangin ta king Ginoo.
Gino kapmon mo kami kaniting mabiedanum. Potang pagsikapan tamong manalangin king espiritu at king katutuan, etala sana kakalingwan ding aliwa, ipanalangin taking Ginong. Gino katmon mo kami Kinokatman mo kaniting kami mabiedanum. kaniting mabiedanum. Potang mabibiyeta mo karing makatuliran akabilian, talakad ta sana at magsalita, para karing mayna at madadakurak, ipanalangin taking Ginong. Gino katmon mo kami Kinokatman mo kaniting kami kaniting mabiedanum. mabiedanum. Potang makapadurot tamo karing kalulu, makabuklat ta sana palad mirake karela, ipanalangin taking Ginong. Gino katmon mo kami Kinokatman kaniting mo kami mabiedanum. kaniting mabiedanum. Nung tune taping metong komunidad ning iglesia, maging metong tasanang sagiwang sibol ning mabiedanum, para karing sablang mau, ipanalangin taking Ginong. Gino katmon mo kami kaniting mabiedanum. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Abeta ka rin katang kapagnasan, ing panalangin na sana, ing gerang malilyari ka rin king Middle East ngeni, iti po lumawak at magdalang dakalakasiran king bie, kapanintunan, ampong pibanjan. Panalangin tamo king Ginoo. Gino katmon mo kami kaniting mabiedanum. Panalangin tala rin sablang bansa, lalong-lalo na rin superpowers, ang po reigning bansang kayabe kaniting sigalot na sana ila loklokla at misabi balang mi pamatawad, balang pisabyan ing pamisan metong ampo ing progreso ng yato, panalangin tala king Ginoo. Gino katmon mo kami kaniting mabiedanum. Panalangin tala mo naman din kay katambong kamag-anak, kakaluguran, membro ng pamilya ng Ngeni at UK Middle East, at tila masisipi la kaniting gerang IT na sana yung Diyos, proteksyonan nala at iya kambilan nala nalasanang nanumang sakuna ing miras karela, panalangin taking Ginoo. Gino katmon mo kami kaniting mabiedanum. Manalangin tangini kay katang sariling kapagnasan, kambeda, ring MD sa OPC, Richard Chonayong, ni pagapitoong, King kapasalamatan dari Markel Sanchez, James Casey Kenny, King kapaldana ng Edwanita, Baluntanon, Jay Santos, King Safe Travels, Dadichon Gutierrez, Robert Tessie Carrasco. Ampo Rencaladwada di Jose Roman, Senior Junior, Antonio Reminada, Juanita, Niandra, Mario, Alfonso, Carmencita, Edwin, Pinampala, Roel, Lorna, Milagros, panalangin tala king Ginoo. Gino katmon mo kami kaniting mabiedanum. Aduan tayo ngayon kakatang sariling kapagnasan. O Ginoong Yesus, maging sablang bagay maya, panibatan, king gamat mo, ipakit mo kami, king dalan, ning biye. At pustan mong akatab mo mo naman, Yesus, king balang, pinandit ning biyemi, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sa kluban kaya ang kaya panting amiti, para maging niyang tinape ng biye. Purihin Diyos, meto sa kluban kaya para kaya kami maging niyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapunan. Manalangin kayo kapatid, ng kaya katamong daon, matanggap iya, harapan ni Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan ni sana ng hindi ginuiting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyu. King kaya katamong ikasaplala at ning ing mabilog ng ming Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan ng grasya na niting sakripisyo, ikesanang manyawat kapatawaran, makasadya king mamatawad king metong at metong, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi ake kayo, At kaya ka ang ita timuri, syulareng pusoyo, makatas na laki Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at Tunay, matuloy. dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin o ikpacho sa langanggat lubos mayipaya. Inyang minyawad siyang danum, ainom ing babaeng tao sa Maria, Kristo si Jane para kaya ing grasya ning kasalpantayanan. King kaunang tanggap king kasalpantayanan na ning babayi, pe palablab na ing kayang puso, ing apining kayang lugod. Ulinita, kambering sa Blancoro ring Angeles karing king manwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal kang o Ginoo, mitmo sa may paya, pat, puri manwa, ting yatwa, ekang ligaya, o sana, ning daratang, king lagyo na ning Ginoo, o sana, king kakatas. Tunay kaping banalo ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mula retingain king ambuning espiritu mo. Bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinapi. Pe pasalamat siya keka, pira sune, binyene ka rin kayang disipulos at ngana. Kuna niya iti, ikayong anat ka na niya, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasabayang pasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunangiti kayong anat minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, indaya ning bayi talanganggang tipan, ambibabu para kay kayo at para ka ring sablang tao, bangketa, ipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Niya iting tinape po kaniting kalis iyang papas hanggang Nyangini kanakan mo ikpaing kamatayin at pamay niyo bli ng mebi aning anak mo, darami akeka, iting tinape ning biye, ampoing kalis sing kaligtas, andaiming pasalamatan keka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meo ikpa, Santa Iglesia makalaganap king meto yato bang biganap king lugod. Kambe ng Leo na kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay sabling miyang pore sablang miyangon nabi. Tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawon mo kami ang karapat dapat magkamit king bielang ang gabang kayabe ng Maria ng Birhening Doning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambe ring sablang apostol ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, hikpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, paporian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngani po manalangin tangmit mong kapanaligan na lugod kingig pakaring amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami acuban wami samban yaing lagiw mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan lo mo ketesolip antibanwa, mi pamintuaning lomo, king kakanan mi
King Aldo Aldo. Ibiemo ke kami King Aldo ngeni, ampong ipatawad mo ke kami. Ding salami ke ka, ang tining pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emo ke paisawol king tokso, none ikabusking marok. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangke kasaupaning kay kang pakalulu, parati kay sana mikabusing kasalanan, at midigtas sa blang kaligaligan kabang maninaya kami kang biyaning maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos, suling kaya kayong kayarian, ating kayo kayupayan, payan, at ligaya, manggamang manggamang king king alananga. alanganga. O ginuming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan. No nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan, At kaya ka, Antimori. pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, kapayapan. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Buing kapayapan, ing kapayapan, buing Nyoing ginutang Yeso Kristo, nyoing Kordero ng Diyos, ang bilalako king kasalanan ng yato. Mapalat ang mayaw singapuna ning Kordero, Ginooy ako matampantanggap matampang kaya ka, ka, dapat iyag agkas may kasme ngamano mo, pumayap na ako. ako, katawan at daya ng Kristo, idala na katangan sa naking bielanganga. Amen.
Talakad na kayo po. O Ginoo, king pamakirake mi kaniting sakramento, tanggapan minemensaning kapataran mo at mitipon king miyabe-yabe, king pisan metong at kapayapan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Dini pong kikatamo pong PPC at Tilukilwal, magtindala pong payong, reta pong bisang patronized dala, souvenir la po reti para king kikatamong 90th anniversary na ning kikatang parokya, ang poporen tickets, raffle tickets, available na la po, nung bisa kayo sali, at sana so pantayong kikatamong parokya ne po, kaya pong kikatamong 90 years, masanting la po rin kikatamo pong prices, akit talar kita makapaskin, king arap na ning kikatang pisamban. At the same time po, nung pwede kayong mag-solicit mo naman, atin niya pong price mo naman ng solicitor karini pong tickets sa reti. At sana mayari ng gera, manalangin kayo po, Nepo. O pagpenitensya mo, bawasan tapay kay katamo pong pamag-Facebook, bang dakal tamo panawon, bang manalangin king kapayapan, king mabilog ayato. King ginuman natili kay kayo. At kaya ka, Pwede na kayo Antimonin. ng Diyos, may paing totoo. Ngig pa, ang po'y nga na, kampo'y banal Espiritu, Amen. misa midaw na meta na king kapayapan na lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Maya payabak po, King.